Zamisli da u jednoj državi neko ide na posao, dok drugi već ide na spavanje. To nije film, to je Rusija. Najveća država na svijetu sa čak 11 vremenskih zona. Rusija zauzima više od 17 miliona kvadratnih kilometara. To je ogromna teritorija koja se prostire kroz Europu i Aziju, od Baltičkog mora pa sve do Tihog okeana. Zbog te veličine nemoguće je imati jedno isto vrijeme za sve. Svijet je podeljen na 24 vremenske zone, a svaka zona predstavlja 1 sat razlike. Rusija ih ima 11, što znači da između zapada i istoka može biti razlika i do 10 sati. Dok je u Moskvi 12 sati podne, u Vladivostoku je već 10 navečer. Zamisli da zoveš nekoga, tebi je dan, a njemu noć. Ljudi u različitim dijelovima Rusije žive potpuno drugačiji ritam života. Dok jedni doručkuju, drugi završavaju radni dan. To utiče na posao, komunikaciju, pa čak i televizijski program. Postoje i mjesta gdje sunce skoro nikada ne zalazi tokom ljeta, dok zimi gotovo da ga i nema. U nekim dijelovima ljudi mjesecima žive u mraku ili stalnom svjetlu. Ako putuješ kroz Rusiju, možeš proći kroz više vremenskih zona bez da napustiš državu. Najpoznatija ruta je Transsibirska željeznica, koja prolazi kroz čak 8 vremenskih zona. Rusija je pokušala smanjiti broj vremenskih zona, ali to je stvorilo još veći haos u svakodnevnom životu ljudi. Na kraju su se vratili na više zona jer je to prirodnije i praktičnije. Rusija nije samo najveća država na svijetu, to je svijet za sebe. Ali Rusija nije zanimljiva samo zbog svoje veličine i vremenskih zona. Na čelu ove ogromne države već godinama nalazi se jedan od najpoznatijih i najmoćnijih lidera na svijetu, Vladimir Putin. Putin je na vlasti u različitim ulogama još od 2000. godine. Bio je predsjednik, pa premijer, pa ponovo predsjednik i tako već više od 2 decenije upravlja Rusijom. Zanimljivo je da prije politike nije bio javna ličnost. Radio je kao agent u KGB, sovjetskoj obavještajnoj službi, što je uveliko oblikovalo njegov stil vođenja države. Njegov način liderstva mnogi opisuju kao čvrst i direktan. Dok ga jedni vide kao snažnog vođu koji štiti interese svoje zemlje, drugi ga kritikuju zbog načina na koji upravlja i donosi odluke. Rusija je danas jedna od najuticajnijih zemalja na svijetu, vojno, politički i energetski. Ogromne rezerve prirodnih bogatstava, poput gasa i nafte, daju joj veliku moć na globalnoj sceni. Ali život u Rusiji nije isti za sve. Dok veliki gradovi poput Moskva i Sankt Peterburg izgledaju moderno i razvijeno, mnogi udaljeni dijelovi zemlje suočavaju se sa teškim uslovima života. Zbog ogromne teritorije, u Rusiji postoje mjesta do kojih se može doći samo avionom ili čak brodom, a neka sela su odsječena od svijeta mjesecima. Zanimljivo je i da Rusija ima jednu od najdužih željezničkih linija na svijetu, Transsibirsku željeznicu, koja povezuje zapad i istok zemlje kroz 1000 kilometara. Kroz historiju Rusija je prošla kroz velike promjene, od Rusko carstvo preko Sovjetski savez pa sve do današnje moderne države. Sve to čini Rusiju jednom od najkompleksnijih i najfascinantnijih zemalja na planeti. A sada zamisli ovo, država toliko velika, sa toliko moći, različitim kulturama i vremenskim zonama i jednim čovjekom koji donosi ključne odluke. Da li misliš da je moguće voditi takvu zemlju bez čvrste kontrole?